nila goreng. Wow. Hmm. Hmm. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channelnya Mama Hafiz. Kali ini Mama Hafiz pada tuang sarang ikan nila goreng sambil jeruk, terus oseng-oseng jamur, lalapannya kemangi, timun, kayak kacang panjang oge. Wow. Seperti biasa, sebelum makan ada ahlanya. Alhamdulillah. Setar uang tak aja teman-teman. Makan belum? Minum gula. Meh terseret. Ikan nila goreng. Wow. Sambal jeruk. Cenah mah enak sahur suami teh. Tetangga teman-teman. Jam sakieu mila rame we. Motor burber alah. Ayo atuh orang tua ngarejengkeun. Tah, supana. Oseng-oseng supa. Bismillah. Jamurna teman-teman. Kabita teh. Mengade cobian resepnya nikmat, mantap. Wow. Alhamdulillah loba motor burber. Ini seur cucukan itu ikan nila teh. Lah. Wah. Kayak kejutan, oi. Pakai jeruk lemon.
Ayah wae ada salah kita. Cenah mas nyuruh nyobian. Asem. Alah. Cucukan. Enak keningnya euy. Supa teh. Nah, dia oseng-oseng pakai bumbu merah. Kalau di kampung mah supa teh tinggal neangan. Jadi mau kudu meser. Alah. Sampai geleng-geleng kepala, nikmatnya gak ketahan. Alah. Boprak. Aduh sepo kayak gini euy. Pedok pisan sih ya. Enak. Jamurnya ini nah. Sambelnya tuh rasa jeruk, pakai jeruknya tuh pedasnya pol. Alah. Tapi pangset jamurna. Suami yang kawin deui meureun nanya. Menang masak suami teh.
cucu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian videonya. Jangan lupa di like, komen, dan di share. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.